allow me to communicate as far as NDC is concerned. Wana ye he mi ato he wachole parliament de taroji nu kai losi. Yo akpe maglobe le edunya he ma tools dowele mayobe tools dowele ike le democracy ma ozana ako a protest. Okay. Na mo nyabe nke he leji la menye jijona yo alo yo bibe ne yile mu edumetore kanyebe parliament alo so takpe meto wadule so takpe me. Okay. Le yi make ule dudu de wa alo le anyi no le ndewa tale watantu ta maglobe working out of parliament is a democratic tools that you can use ta echo ni ajo enyebe abale npola wanya ya oda evayi ya owo akodada dele again to the kame akodan to the kame we na ayawas say so west wagon ayawas so west wagon yeah fuma alebe NDC che tiame bene chitre de yuwe party apen come no abliho le akodada mame indi kan afia mo wa no jajira do benu yudo ivada kola de kakpi titriado va gere mia pe candidate feme ameke he chitre de NDC pe party en le akoda le globli le akoda mama alebe over gere fuma o nuka o pe mi va mi anto mi le mi va pe me de nuka mbeni over wo ame jaka ya menya mi o mo deje si wo do ko che abe police wo eno alo po vito wo eno mo deje si wo do ko abe military tro cry eno ko wa ya nu ya odo de tame cover yen benu yo va datu le fuma awo datu aba me enyi son fabile ni okay daily graphic nyan jog bana ba me wi enyi ame wi enyi kata akela fie me la me enyi ka o do ga ko etro ga ko yi alo nya o ko igere akodan tu mame okay alebe ekihe ga teremia NDC toji kata we nyebe nya pe se ota pepe me no la kehe le ningo pram to noa e ache yifuma bene ava akpobe de alekola akodai le Ghana senula e mode de lebe atayi ava observe election fa ta e ache yi o nuka ke 1 million mi me po nuka tongbe le mi o fi npe nuka ke 1 million e ke he glole la ame de kakwi jajara ma ozo na ji le to me pone ike o de video jikra le mi le popon le social media mi ko ebe va se de fifiela jidudu ke me chitre wona ne keke he adeji ponami NDC tobo o nu ya jola menye dodo menye do bu awel alo me do dokun well kakela open nu ona ofia bela o yewe domi o menu yi e gon be jidudu make he pona national security dia ever do be ye domi o edora place be you pick intelligence ke me pick up na motenu confirm na mi be ho yi de la libre pon femela nuke yo mi ayo sela e ya yo me theater va datwa mo ponde ke sigbo okay ameke se otakpopo no la mi ape president na do danko akufado e ya che no se otakpopo po va se refifie me fonu po be di o nu ya o wola menyu melebe no me po se otakpopo me to bubu me to a melebe na ku mo kata me do alebe cho mi ape se otakpopo to no so tatekpe me abale ke ho wone ya ape no ke o electa ba ma na to do la no nya be alo nu pola no nya be mi a ndisi to le ndi ma me he no aje jojola mi degbe fa be mi de mi adoku edale akoda dame ta choma ova nyonu ova me no a wa katam abe se o takpepe me to a mi o mi be mi ape jile vevese mata no fuma akon matefel egon be mi mekpo edejesi be election a uwede jajenyenye mo uwede tume fafamo uwede democracy fe no me de kemo tami o mekpo nyonu obela eje be no agede se otakpepe mo egon be efe akodada be la hunya ple basa no me tami atowe odo
Okay. Et ame glodon gobe do le parlement a LSM. Okay. Me do ko do cho. E cho ma do la o zon cho parlement e de pour Victor Bertan en fait. Et que on va de gbefa o do ko e nu ya onyo pe tete de jiwe kata o yi va gble. Okay. Et que on a police o nya be ne mo cho won de ke cho nu ku ya won ele jojo ho e tona. Nu ya since mi a jidula Nana Akufo-Addo vazu president mi on le jojoza kakeke ala edu fiefo ike mi le clado bela mi anozozo azolimazon kakaka ike udejipo na mbela ule nde wacho mi afnya atasi yo afato anku NDC to wo mechire gboga no ogbodechi o ata cho yo do le parliament alo yo fe ese otak pepe me no lawa o do le parliament house azonlimi ozo cho de le obenu poponu abe america ke le ya hode akone NPP tunya gbolo hade ha ile mi an le modenu ke anabe ta flache duko ado to pe koko popalo ba fi fafa le ke o le de gbolo ya yo ape da pe medo agbandi ne nupola o ple enyasela o kata okay epo a nenyebe o fiva wela kimi enyo na me fiva wela kimi menyo okay mi ame beto pe enu didi si gole egbe la me dak bebe apeto del right ebu blofi blobe do le se ota kwekwe mela enye part enye ofe privilege alope right lobe no yidi kabe mon nyele o si be wa ton apa ko do be jiji vese so agbolo ake le riado ivaya na meduzo do le parliamenta onye lawless parliamentarians okay ya medu do vai le parliamenta onye lawless parliamentarians egbea na medu ya dola enye ofe mon popo be wa te won awe ego be enye part of it you know wana yo katan ijile chole mi abe se ota pepe ma na on to len ku de won mi la me yo be honorable chone po video anyi me po video apade me po menyo fe do joko dojo ina na video lia na gbogbo po enyu de parliamentarian akomiasi ana wa ne no viewele le wa wale do the other side emia ban le mia be de konunu ekomiasi wa do de no viewele la kafra is that an honorable thing enye nu bubu me awa fine menye ya nye tometio nu ka mi po echo nu ikata mi po a afeto the right blone mi fifi la be yo NDC to yo dole ayawa so West Ogun election me ele o ko doyi ele o doyi ela file le electoral commission bo be even a contest election ya ndi meki elections je gomea ya ebublo radio station one announcement be imaga contest sigbe mi dona le election me le Ghana that is one eveliade u talk la vote day here NDC kwa about 5,000 to 6,000 votes day no me se u pe yo be you do le election me wa eton liade me kae si musen lele du koya me be wa ten ala me de wa bo alo ato asi ameleji alo aglobe ameke eya edu akodada fenu yo be mechonu ameke eduji 2016 mi apete mi ko ape madam Charlotte Osei former electoral commission commissioner ya si unsen le mi joen keke ton ya si jako unsen le be never globe Nana Akufo-Addo oduji
alo afeto John Mahama eya eduji eya everywhere egbea the same electoral commission val to asia mereji be akoyimi dale enu to ya me fe mecho no fia be ameile eya eduji gake miato fe malon ple bubu macho ne nyonu ota ekponu ya fe ku yijo e gomenye be kareji be miatan ade gblo ple kareji be NDC o bubu macho ne nyonu e ya ta ozo azon le meda e la be le o fe ta mazuzu ko ta ozo azon le da le o de gblo ma o me de ma ya kokko gblo ta me kareji be ne mi de gblo se gbela we are not being fair to them ma nyu be ne mi gbele de ohun se gbo yo Boedalo. Amekuna wekpoa. Alors amekuna NDC tot wekpoa. Eso osoro okukpoa kafra. Menyabe NDC tot esiade ebuwa me vivi de kpo. Nya pete mi no du come yime afi sha osudo izi sha osudoku MP ma be magbe me sebe ntuma kpo accidental. Ebuwa no gbla ni na vevesese. Si gbeke ko inchoge afeto ejako kwa me ko sebe enye vevesese na fo meto esron vio pra mesiame ya afeno ikenye ahosi ke menye gbenye zigbanto ole jojo le duko ya me alo menye kenye zigbanto be ahosi ke ya chenye Ghana vijiji ese de mobe aten avliho evliho eye ameyo pona ehobuliji le Ghana akodadaji va de fiabe akodada nu mecho nu le gbogbolobe afe no eduji esekle dodoji wa mi le elebe afe no va ese wota pepe me be nova never katabu anye odometo de ka po plaka soda bloody widow nemia ate hele de amefe jijichede menye ameyi kele vevesese mebe ebu efe lonoto ya ta mele gbogbolo dabe o me buna nyonu we tututu o no buna nyonu we de kafra elebe no po afe no Lydia fe kuhe ikeme o le fifi la okay ba Lydia me ne choko zoyi parliament alo ese wota pe me bedi inye parliamentarian no sway ino esekle dodo jimile akoda fe do wana eya ile de globe afe no Lydia le ko ikemi dale kosra ivaima eya eduji okay kake o fe nu ma o wacho zo jo la me da pe be afe to the right globe menye tukara onyo gombe enye se taku we dodo di kabe ne nane me do dijona nane do viviti dawa atanwacho ajo azoni okay yo ape lupola o bright de la le kugbajo enya no de la fe pere unto ne NDC dunyaglo hawle amuganu to melefi alo fe to be gbedela fe pere unto alebe afeto samo atachi anko enye NDC MPP dunyaglo haw agbanleji gala pepere unto le ehu titi na akodanu to me la muganu to me le fie mi agbeda zio over le mi agbodo. Please, I don't know what NPP people think about what is happening in Ghana now, but their interest is in talking. We must reject the politics of revenge. This NPP leadership is a disgrace to Ghana's democracy. Dokome konko koko pere mo mere kunenye be edogbeda siedala jabane na konko koko darete alebe mi aton anya ameke bocho gbeda siele. Professor Emmanuel Asante should come out to criticize and condemn the shooting incident at Ayawaso West Wuogon before asking the former president to apologize to the nation. Indeed, he has done that. A man of God is expected to be fair in his judgments, but not to be partial. Professor Asante should give us a break. Ametosi Nelson Cho Dambai. Professor Emmanuel Asante atafalache ape wa aye asidore juklola ho mahama benkume febene de kukude boot for boot ya ho bolotala
hia be ne jagba ne fonu kokko titre de wona yo he yiji le Ayawaso West Wogon afe wa ye yamie do de dukolola wo Mahama gbofe ya me de gbofe eva we efonu fu koko chitre de wona mionta akpa mama ya ne kone minwere. Have we lost our sense of justice and truth during political violence anytime it happens? Are we not threatening the peace of this country? Sofo Amuzu Mishiwo Cho Dambaibe miao abedu kone na leta flache miao nya tefe toto kple anekwari didide de dole mia me abedu me viu nene a chieta ozube mia noin ano wona yoboku wa ano chitre chide miao de kawo kple mi unti fafa ke me hito mi le Ghana du kome na Sofo Amuzu Mishiwo Cho Dambai eya le babia ke bia oche atanko to akwa akoto 024 0208884 024 0208884 Fodela. Yeah. Le enyanu dedema abenye biagba me zamon popona nukbola oklo untokra onya susu yata nya NDC to me walk out in the parliament. Enamon popo justice he didn't speak to any of them. Samuel, sorry, I keep calling him justice, I don't know. Don't he will be a justice one day, who knows? Okay. That yeah. Me fonu chonwo. We are ta mi chitre de puenye be amema oke MPP to over the jesi be your way through the national security minister. Your way that sit on be no inova wo. Ike over fuamo molest amoe. E se o takpepe me to ike le parliament ou photo mene le video men ko plen makata. He has failed to speak to those things. Yo le bogbo na mi be me and this to me young what do you say bloody widow. It's unfortunate. And ye the bright in my sound word man young one. I get placard there just show energy. Yeah. Tag me go and ye my zen. Me kai be me have party sanction no kemi. MPP does not weigh the moral authority to speak to that. Mon pop ma mele MPP to wesi o. But there's someone here no boyen le fin. Eyan kaja. Someone ben ka fe come here si call do da mare le parlement. Ele nu fo le fi kata fe mi asi koza le de. Emma. Les documents President Mahama appoint Madame Charlotte Osei as a EC chairperson. Come mesele Ghana le fichu MPP Togo led by Kennedy Agyapong. Indike ni ma repeat o. Yeah. Ka kemen le show be nu pola o lefma wa don kuji. Wegbe alo nyagbe ao ke u brocho apeno non man. Ike fe track record in public service la was not in doubt. At least she was the NCC chairperson. After you appointed to the electoral commission. Kake udu wegbe vlo de nyonu man ya mi ogbe mi ava no gbogbo be ma de nlo de placard and amie che me de mi dejesi agbobo an honorable member of parliament no nlo de placard ya mi va ko defender no mi le gbogbo be election who ale hunya joa the tima mi wo yen we issued a formal letter calling off like le bobo mi hemia do kuidale akodada woname ne wele fi le bobo mi me yi electoral commission va blonya ke mi ota mi me hemia do kuida is your cup of tea. Secondly, I'm only kiume have mi issue statement that o d'accord statement mi issue kran do me am say and this to the say we over d'accord kake mi nyabe the last election Ayawaso West Wagon. The entire electioneering process from 1922, Gettysburg time, Vaserek Bemime record the lowest voter turnout power. 19.8% ya could do that of the total registered voters at Ayawaso West Wagon.
and me le carriage be après no Lydia me le bene no jokpo because amakpa ganto me du krava bene yo d'accord afi wa ko do kwebe ye duji 19.8%. If you increment the 30%. Okay, Ghana, let me call that do yonder a simple majority. Oh, if melody, I'm a blave, ya da call no to them. Ya am a ve. Tete dova da ko am a venio da ko na me de kare eduji. Ya etona melody ga ke mi bia mi abia nya be nu ka tape amion medo. Ndodo bubu de ke mele mi anacho wo be hunya ke mi he wo no wa. Okay. Amefufu kle tout dada kimi lejia me kai adobe ya kodape. That is what made the election. And they did it deliberately to intimidate voters from coming out to vote. Because onya bene yo mo wasigbola you are lose election eh. Ike wa yen pe na yewe. Mo le do de ke wa. He afeto ku election time o le dujiva la asphalt le mo delefma. Mi spell TV jide to nous tombe non là le fuma o won aleko le yobue it's an elitist constituency aleko le yobue porto so le fumi ho mi gbe mo awel mi va le fi peve fi ameku ami le duji mi pobo gbona ko direct mi va le porto so silia ta onya bela you are lose e ta o ko intimidation tactics ma ko dem me si agbebe de no jo le cho he manyo no jo le gbeche manyo gake nanya mi phone wala di yare ke ki vanye tanya makonye talency by election talency by election abe asphalt den aye gbole mi porte pele talency mi ponu yo boku ba asphalt plant me talency mi ponu yo boku ba mi ponu yo boku ba NDC che ba ngoli de me Kenya si gban to talency by election de ta flache mu ko tu gere amu pepe mele dada ta onye mala vunya ben agblo ese goma ni agblo mi o mi titre deji mi anji mi o mi titre yen hunya ke ni ji to the extent be no member of parliament me kai menya Sam George le Ghana okay no member of parliament kala o le tomo fu ni gbagbagba me America ameve o so deji enye npe he ojola quickly we were expecting this government to show some level of remorse but baba mi menya menye edoki mi do ame obenu wo mi aheto now awo obe yo nto yo pa me amado ya o le radio TV jikra gbo Sam George kra mo fu enough no fu ewu kemi can you imagine susu mo ta mi jora la parliament okay menye be ta flash bloody woman that no that okay. If we choose to hang on those one that is your fault Japan did west to Salvador. For Sami o ye do. Ma to atinya de cave. Okay. Me da pe be yo talensi. Me da pe de nya ye blota be no jocho iva ye menyoku egbeche menyo. No nya jo egbeche ku menyo. Apo afeto del be blofi. Le nu fu abele ke street light dede during by election. Allo asphalt dede during by election. Enu ye onyu me da pe de nyama egloji be na ojocho iva e menyu wa egbeche menyu ekpo a enyi matanya afeto Sam George del bride la hanye le fi atanya Sam George me nya mesia me atanyeo that is one aspect evelia he afeto Sam George bubunato yele election center de bam menyane nye be jesi de kelli megbona afide yimele ka ka fe ayi fumare madu afọ de jina ozereka lo madu afa fota na o nenye be amede nye dumevi ke do fe to hede kemele si kura o chede bona mi he yijila megbona ayata Sam George onyanya lo manya matan ademo ne wona ma yiji megbona okay yiji look at megbona ma nye be afeto del bride be me kai me ganya Sam George okay ayata megbona be amede atanye amede ma nye tamye be maze mako justify okay nu ike yiji okay akpe
esenye emako evelia la me ko se be video le amesi amapo okay afeto Del Bright be otudure afeto Sam George Ufo video ke mi dozi ye to tu vuvo na tonye e ke me kola me ko be America de photo meni afeto Sam George amede photo meni amede alomi ape National Security Council for Mr. Samuel yina afeto Del Bright e wa investigation for nyabe ami Security Council do National Security le do wala oh Brian Achampo na minya be yiye degbe na obe no yiya yo e ko de nu ya opetede ojodi e sekle do do le do wa okay ele be mi wa investigation nu ke gbolo mele nye be o photo mele afeto Sam George menyu okay e se menam da ka ke video ma ne le de video me e photo ne na le jojo le V1 TV le fi okay ke menye bubuna to mi chue ko be de NDC plan pipi do menya nu mele ya menye bubuna to ne me va ke fo bra igbe ni apo nu de egbolo nya de ebe o afeto Sam George ibe ni a ko enu onoji la ibe o npenu ka ke wa mi le mi tasi e photo me le challenge we be ne mi cho le fi na fo video na poda be okay ele ke afeto Sam George fe di mina menyale efe nu wana de o enu ka ke wa mi le efe o action emia ga ke nu ya o katan la me justify ameike dasi de eji fo man de ji okay me le tepe o okay ga ke a enya ike glomele nyebe ne nyebe nu le jojo le fi ne nyime va ke menye bubu na to di nyefe action and inaction di ele benefia be ntifafa nyime cover go me nyenye bubu na to va abele ke mi le gloy honorable ne nyebe nche me va ple ada me va ple hunya hunya ne me nya wa kafra mensa le afa de sia de okay alebe e yai ku we be wana over ejisi be kake mi be ne me nya nyoku ne me nyo okay kake nyefe tadoji no alo nya ike gbolomele hila ekpetere ji ku nyebe de afeto afeno Lydia Ahasandi me to le do ko isi afeto Del Bright no fo ebe ne ile tefela imano idokue chobe idujio afe no Lydia egbolo sibe afe no Lydia mele dokue chobe idujio electoral commission alo akoda do afe eyae de no me fiabe alo de fiabe afe no Lydia Ahassan eyae duji yo just 1 minute ne Samuel le lo reji febe menu you po video ta flate ma de photo mene ya tu me pupo menu kenu ka wo mile akpa mama tando akpare un afeto takaka egbede fiabe povito o da sinu mo kuku Sam George to gbe magbe yan ma jovado gbe eni me po le mi abe social media akpade be ma report to the police me bona le gon police station be ala na nuchocho me ko be nuchocho good e ata be ma ga ke nu ma me po okay tagbe magbe ki yin me po nu la me bi adoko yin be nu ka jope ne nye be okay o photo me na we o kasi nwe abe bubu na to ma wa complain ta ga ka ibe me ko na we da ke be ke me ko na mele taxi me sebe na nuchuchu so alo ela na report okay ele be mi kono step by step ta be gambolo be eni kele fi alo MPP as a party la alo na Akufo Addo ya ma tan cho be povito o da si do wa me ese o ta pe ese o fe o li ke apogbo be nu ike Jordan afeto Sam George dila okay okume okay ameike mewe enwi de ola ese adi yo akpe good morning for etona majiba ma de kuku na o le dokui bobo me ne na do ha keke mi fo le gbendi 5:30 am alo gaton minute bla ton voir ton me sitanya nye de la Yesu akpe na mi kata ma ona yira mi me de kuku mi do edem yo do ko ko pe o kake mi aja gba do ida ta number le fieta mi akọ ha akọ do da na nye be mi panle alo mi chule good morning, Mr. Host. Please tell the MPP man there to stop use. Okay.
we okay yo Francis Gagadosu alo Gagadosu cho akwatia eko ke kokodo remi eko yan gbere koko namba ma koko ne fo sami e wa be del bright ya edo afafota ne che egbieke cho e ba si be sasa meta me kareji be ho akpa ma ya koko. Why won't they walk out? NPP is telling Ghana to become an autocratic country. 99% for the minority for showing that excellent job. You, the NPP rep, his name is Mr. Nku, claims Mrs. Al-Hassan is bereaved and in agony. But she left that aside to contest while she isn't down with widowhood rights. Shame onto her and the NPP. Yo, Ocha ele de globe, vivine intobe NDC, sao takpe menolawa, oja badule, afia mecho alebo mekpo gomele wana ye yimo, Georgine intoke gale de globe, be fo sami hele gbogborobe nyonu ono ahome alo enya hoala alebe NDC gbe yo ma fakoyin na ode babia nya be ya nto fakoyin na dokua elabe eno ahome no ahowume gakeda sileba howa vale akodan ya ogbopo le campaign wale yi eyata na me fa na dokua wala keta flache ma hia be America che ne fa na. Good morning V1 TV, you are the best TV station in Ghana. My name is Renata Wekpo from Adaklu. The man there representing the NPP is my social studies. He's my social studies teacher at Sokoto Senior High School. I love him so much. For Sami, Sukuvi or the Jesio, even Lona Wale Bento. If you have a donue, one no lefma, ye doji, a will adore. You, Renata, we pocho Adakulu Akbe, weva, wonyo. Miaga get a text message. Good morning, Eto, and your panelists. The NDC always cries foul when there is none walking out of parliament. Walking out of parliament doesn't change anything. They should give us a break. They are Baron Cho Adaklusi Kamabe Aode NDC Midoto alo mi bonu nenya be midora le South Africa alo mi be yoma akpo gomele wona ye ma mi ame me wode ka ode taflache minye edu comme vi wonu tefo na mi ajojo azonle ki o ezomile le parliament. Baron Cho Adaklusi Kama Eyaiko Eki Kokododa. Good morning. The current minority in Parliament of Ghana are leading the reputation of this nation to a disgraceful height. Death is inevitable. They shouldn't describe Madame Lydia as a bloody widow. We were in this country when a vice president became president just because of death. Is that president also a bloody president? Well, Addison Cho Adakulabwadi Eyale Bogbolobe Taflache Ekuyala Dokolabe Chijaja Ejara Mesiamebe Hotame Eyata Nenyabo Jore Yoji Egbedi Taflache NDC Tome Gatore Mieji no dore apeno Lydia Al-Hassan Serang Bode Sia de yo elabe mi apete le dukome la mi pote feta flache dukplola etro megbe dukplola be pere onto vas dukplola eyata eton jole afisi afifa America meyi ezando abele ke he amogble akpena V1 TV mi awe dowom mawu na yirami Prosper Cho Kata be akpenemi abemianto mi say ho good morning V1 TV. When the then presidential candidate of MPP and now the president of Ghana said all die be die, who asked him to apologize? So why would former President John Mahama apologize for saying boot for boot? Why are we discriminating in our own country? Riches Cho hohoebe imam kehe duklola ke le sijififie emiehe onye NPP tofe flaga chola bene ya ho zia ho globe all die be die alota flache na ekukusi aku alona mere kukusi aku chala kuko yonela ema ime ho gblo ya mia ameke ole gbogbo na duklola ho Mahama bene ne de kuku de boot for boot yata o ma dova gblo ya rekene eyata amemi onenye be enu menyo ya kori ke menyo nenye be gbelede fila na chwere akpa kemerache na chwere ebe chofe yo mi agbeda se oya osogbore mi agbosan me don goglo be gbela aya waso west wogon kon eya no gbe mi le labe enya o chofi mi zanva alebe nyata kaka gale de fia be NDC dunya gboro ha ba logic hele fimia ke he obe si me no la nkwanya feto Bismarck abobi ayite a ole gbogblo ne
akoda dodoji kpofie alo electoral commission beta flache wona yoke yiji le fimie tefe tari mi tefli de akoda da emechonu me elabe akoda dala me yiji de dodo nwe tonu ko enyata kaka ele fie lobo gakela eme ebe etome alo efe etome tipete kwenye bela no tefli de wododo ki eke yiji me the right maga atrova gbo electoral commission alo akoda dodo jikpofie o ngora gbanle do de parliament keke se otakpefie ma o tora gbanle mi ejicho he se otakpefe me ye ke hotia afeno Seiram Lydia Alhassan degu echo fifie mi awe ke le gbogborobe akoda dodo jikpofie yin no ga gbogbo tefli de wona alo emechonu ke he chole akoda da mame no tefli de me de mi awazoni ye ele mi ajidegba gban Evelia, enyena ne kekeke ni atankpo jijeje na ela be wona ameraglo we've moved on do ever jefa be dukola mi so ason yingo alo mi doto apa mi me bayi ho tava je ne mi omi ngla gbenlo electoral commission be no teflide akoda dama me le sho be susu ya ota ile bobo be no teflide ma ele mi ya ikeme kai be nu pola wa no interested benu yunya susu yata NDC to wa gbo benu onka no tefli de akoda da ike eva ijile ya oda gbe ake abe mi wonka mi juro gedeme fifi lai ese wa juro gedeme mi to asi be hunya ke ya enabe amegedeme ten pogumele akoda damo mere ko ese koma amegede meten pogumele mo aya kodagele Accra Central Accra ike le alof numara alofare ka jia ame wi asieke alo blave mama wi asieke totoje si enyi dala faji aya okweto kwa efiabela akodada meje fiato jegato eyata me karezi ole niwo okay la me di manga ko angle de ko ve le miafenu yame de don kujia Brian Champo le mimi dagbe ho le boblobe you dom yon do la be you pick up intelligence that me no time bu time ape national security apparatus or have capacity to pick intelligence wow ta intelligence ke wa pick onye election day ben who pick intelligent le NDC candidate payment bon le consider ve over ime bon gbugbu ya le jojora national security peto dasi onye ben who pick intelligent for instance kidnapping gbugbu ya le ji le western region e de Krajo le Volta region the national security le miasi fe mo le ji ya up to now me le takbo na national security le miasi afi nyonuma gapua top enyo human resource Josephine Asante no yin de pe home e bedroom national security le miasi fe amede gede nyo numaji to he uku up to now mi menya mekae uya national security le miasi pick na intelligence hafi Canada Japan no TVG ko young man maswali pe picture direct TVG be na Ghana to de say de pe ne fue ne won vv ya khefie kaka va datu boy oku national security le miasia pick na intelligence okay ta etona mi okata le jojo le Ghana le fi enabela mi afa democratic process is under serious threat okay eto ya va ime le former national security coordinator alo minister honorable Tutubi Kwachi enwo agbalan de dura president Nana Akufo-Addo nekhle agbalan ma achinovela our democracy mi afa emo ya mi ko le du oplo yi ikenye mo ike nana mon popo mi danako atia me pe nu no lawo enabe dodo ple wona o le ji ya ele serious threat then we all jojol egbe this country is under serious security threat we are almost on a time bomb ta ne Feto Bismarck ngagbanle doda electoral commission be le mia o NDC to fen popo no akoya o danchola meje fiato je gato
menya koike a ko bubu cover day you be consistency akata mo ta no teflire ma ele tefe okay yo akpe Mr. Nku akpe national security eno dukoya me ape olia jipo hoji member of parliament national security under former president John Mahama national security no afi olia jipo ho otanlia ekpo lia jipo ho la wu a member of parliament national security no dukoya me afi datu DC a sitting DC wu lenkwanta south or north national security no ekpo ne nya jode mi wo da be leke mi away abeduko menye be blame game kafra kidnapping de egbe oje gome no ka mi awacho abeduko be mi achie no national security but no technical intelligence like de la lipa force ameji ekpe a nu yo kan wo le be no fonu le egbe o mo le nu fu le won e kare ben ya yo ben ya onye leve fere wa ko leve fere ele keke o fe amedodo alo ho ti ade mass lock no inflate evo fleva du ko ya me ke vo ti gbe me e ya fe nu ele ko Ghana mi afa se o le gbogboro be everybody is innocent until proven guilty by a court of competent jurisdiction. Evidence. Afeno said the name Tamekolo atio nu penya ke hele vonule wiere. Volume chunya me hadebe enya ke ochodon nyatefelo alome nyatefeo. Ta ma vivina mbe atore ya mieji akwakofo nu yo mede kuku. Ale vivina mtobe ma yakpa ma. Afeto vie alo NDC to be enu no lale ayawaso ebe yo le akoda do ape yule na nabe yule nyanya na obe no teflide wona UK akoda mechunume efe opinion alo view ye okay alo fe opinion alo view ye esedeke me chitrede wembe omega gbolonya okay kake me kwesebe mo tata o le yikeji o lebe no zo okay no zoji yi nebe over la po jijeje a ne o me po jijeje o han o ben ya Ghana abele ike gbule a mizo a step ahead e come be egbenye lithium keke adelia lithium valuable keke adelia eto iva inu ikejo ikenyebe o na afeno Lydia Hassan patabu le mi afe se otakpepe me esu se otakpepe no lala Ghana ya edafo ngingogbe egomebe constituents wehele ayawasu West Wogona ohia member of parliament beto onu yiji ma ko afode atamenuwe ava webe constituents we work pefu afeto jako ejokuku okay alebe ngogbe ko mi a ayi me wish we well no yi nele ikole ya pete mi apo emetumo 0207016650 0207016650 eyanye kafo jesi ko he mi ache mi atan afoka na mi kokotoji nenye bele mi akpole we heji we adenu jedodo o me ba pase akpa me fala foka na mi to 0207016650 alebe jesi o ya wenye mi ele mi awomoji mi le popo elebe enya le keke onya le gbowe kwa o che gblo na ma se afi mi ano mi awo kapofo la mano enya fo eta fo ya okocho amepepe nyo gbo ma che ko chuju the right ya ji ya fo nu gege blu wo fiti ya o nota fo mi kwera yo mera kuma gboro mama peace ko ha nyi nto no nyede ka be venecho pando toko ele kaji mama peace wezo
Ya, ejo jina mbe ton jere kaji gbe e ma glo. Ya doji akpedara ko amadara mi. Yo, akpe no je. Ya wela doji kaka be wonya ono nkeka fe ani bule ni agbore ni pa ko ni pa. Ga kemi ga gbotro ba mi bele vere mi logo. Yo, akpe. Mi awole un se do ame. Yo, mama pi se ye mi. Yo, akpe. E menenyo. Yo. Yeah. Okay, Fodela. Etona. Mi nya nwebela nchukehe amekehe present Nana Akufo-Addo tiabe wanye miafe school feeding program nunola odida enya enu mekuku le fefiavela nchuma ehefede fejina beneficiaries ko nye MPP to fe women organizer kle fe nu to menyo voter registration we have those here on them. Okay, meraku tora pa majina. Mausi cho abutia ewezo. Yo, bedu benene. Yo, for Mausi medakuku gara now chi apono po mo si achi TV ele feedback na mi. Okay, meraku gara bonam. Meraku madenu deredo me vi. Meraku gara me. Mebede. New hey jinjole ayawa to west wagon election ko woyi. Menya be do jone nia medeko. Okay. Men I demi be democrat dio. Okay. Ta ma de kukule mi ave nuno la obekede. Ele ke ko do ngbe mi be wa polo ameyo ko na ma koko de election me wa polo ko de e wa ko de se boy ma de kuku be e mai no over senator ko de roma on be mi ateun asemeto no kaba and no result do la na ga keep to themselves. We should make it public known to all of us. Okay. Yo, akpene oche fonye weva wonyo Fodela. Ta wonye be wa o le fa wa fi. Voto. Na unu ele va be Bologna de cho apeno manslaughter nyawo e bolonambe evidence dake afeto de bible lo fi le gbogbo be o kefe na mewe deji evidence ka le mi asike Be je ko we evidence we me le todo ta gbojira o ya gbojira ba ka ba repeat na we we me le todo be je ko we evidence Fodela puta na nkpokule re be gbona be o the national coordinator of the school feeding program eda if you na wa na no wa nu ya wa nyebela ya ki mi gbona nu ya wa nyebela o ka fe de fejina mo anjo be ma de fe gagner 200,000 la o ka be 500,000 fo sami glofie me dereka o pligbe ela be neye be nyama chocho de kama to vonu va de fia ba afeto wa vuda da kele apa ma wala me kai be anya nu nyu de fi na me fo sami akpe na we ne bia be mako me ku megbo amere gajere megbo amere gajere kaji na mi efo nya wezo yo wa be no vinya gele kaji akpe evidence all le fo vonu re cho nyama ya mo cho nyama this is Keva Sere Simeka Pomu ma cho nyama de mate audited report. Okay, I'm speaking to Ike wo Samuel over colleagues wo maybe you may not be privy to it over colleagues wo le government le fear the craters feel like they are part of this grand corruption inflated mass school feeding payments Ike nem nyam do to regila nyam e si ho over attempt quality message de do nyam che you face it ole nya blocho ayawa so west wa kon ever le nya bubu blo chofi because the thing has so much embarrassed your government. Marafa adejina leader silefuma bless from Donkwa on offend awezo. Hello. Yo. Dinani. Ndi afiame. Well, good morning. Good morning Donkwa to fon. Yawale doji lo. Yo, mi awle nse do mere ku gere gbona. Oponyere lo, mi yawale doji. Yo, akpe. Okay. Nyade kan zima kula be nyawe te kabra nya to minyu. Ya, mele to do for bless. Mi nanda wo be MPN salo because I come to wala. Ma dia katanji yo. Okay. Da ni ma tuma kula be nyawe te ka fi minyu. To be. MPP wana de vai menyu. Ne ndi se avala be nu pito wo menyu te yo ha ari tale te la ma de nya diu. Akpe. Ana kana ayi dem gogo. Akpe.
ene endi se wana de bai na adbo jojo nu manyo wo bai ta jaja ta na wala ma de mi anchi akpe da kuku kuma de na nya hawe tipo ana ma bonyu ede mi la kono ma akpe akema ko mi a di ba gba ka be movie na de na mi le Nigeria ri ya we na mi e se to le ya no amba se video lo yo akpe dodo to so le movie yo akpe dodo le to mede wona mi on zanto ta ma jijula wa adomi agbo akpe be do afafota na mi fo de la re ko afota na mkaba yeah ta mensa la fe de siare me okay Ghana to le ba bia be de ega gbugbo ya mi afa jidudu ya do record 50 billion Ghana cedis within 2 years meaning be at least every 1 year la o donor egabe 25 million Ghana cedis billion Ghana cedis nuka o call legal o call fe head fejina on todo ko and I'm saying it on public television. Yo, public television ko na to ref mi nam Eric Podo Choho Ewezo. Hello for Eric. Yo, apa? Yo, mere kuku na be tere mo de una na le mo ne mo na mvide. Dokuma ma gba na to NDC to o mistake ra. Ye mistake yo. Hey, mistake ma for. Ye party over power they do you want to repeat that the same thing. Okay. Major. Over NDC to o da bomb. In during their hot time of chemical war not the da bomb for. Can NDC have I want to repeat that the same thing. May NDC da bomb quota. I give you how you are da bomba. Either Kukuna NDC MVP. But the net of work, but no matter how many I okay. You quite came up for Google because of political party. Name of you record that one move on no door. I want to go from the NDC report retaliation move. Okay. Many of the act for the call about retaliation. Either Kukuno, but no, not you quite. Now go 2020. I got no do what that call. Not to work at the account. This Marco cover. I want another requirement. And you know, gonna me. Okay. Yo, nejeji no che no vinye Eric. Mi aga ho ameyoyola de kade de ekaji kuke bia atunu de kapogbo onu. Yo for the ta etona hunya ya wa fifulai le ayewa suweso ele magle akade china MPP to Samuel Jibe motengbo wa gele 2020. Okay. No awe kra ma jola muganu to mele film. Elebe amesiame he nglo pe nkode wa do le ntifa fama ya dako madeke pe nu ona ma anye na ne ka anye dadia alovo von na madeta wachi ape me madako majo akpe majo gbere akpe yo misanku ya akpe efoto mega chitrereji apeto de flight okay bara ku len amada sina megbo fo mo se cho adakulu do ko nyama adakulu weduo ka me e cho wezo Ahunda for most a Ahunda. Oh, akpe afame pe cho gbeko. Mereku madende lo jire mereku kereme. Mereku ni me ma do pe be. E je to ni ke to le ayaba to West Ogun. Okay. Take ya to NDC to the bit of some dog let's go for for la. Menu. Ala bana ne be to vote amade. One another madam, I'm here for my no, I don't have a amiable keeping our about her in a black of it. And the who talk with them some job today. So, a year I'm ready to go when I Yaku. Let us consider you who I care after NTV. The police will smile and I'm more over kidnap a more, the other consider you. De le gbogbo be Sam George na be no kidnap am le be muto me a efo mo se ayo akpe na oche edokonyi meto me no to le den ya unwe de be na masen ya ketutu onye gbolo le gake nyemese mie manwe de ota mekareji be nupolao ya onto wa acho afia na odoko yo magata ho yoyola de kaji o kefo anko mere ku fotanam yoyola suswe okay no ike yiji le ni go pram
elections parliamentarian between Sam George Pele afeto itimensa eyako efoviele atito jinemi menyenu viejo etepe ba pa memeji o ma sa good etepe pola no go ela menya view ga ke mi ayi okay mele gbogbolo be afeto Del Bright egbolonya de lefi enyamala ma nlo de ejio okay be ele gbogbolo be okoga ke na mewe ike evidence alo nu ide kemele esififi la o kole fa fiami le fi o ke bu de kole gbogbolo be le yo fun ji la ao okay ma dibe ne na gbogbo be evidence alo nu ile isi afi ivale afi ya egbolonya de le be nya ta popo me be nu ka mi ko ga kole wa one Ghana for total debt le 2008-2009 was 9.3 billion. Over in 8 years, Okoye the 123 billion cedis. 123 billion. Okay, 122, 123. 122 billion. To 9 billion. 9 to 122. Many ya nye mi afa nu ififia mi afa nya be we na nkpokole de gawe de mi kole suku fe kene oviwe gawe de mi kokole rail lines ye yo tu gawe de rail line ye ka 2 million for the la ne pota na for the la me de from the makuso mo mi contract me mi your mics are gawe de mi kole allowances so okay ape yo enupola o e ma nye Bright Delale Kugbajo enye amuganu to meto vete o fe gbedela gan alo ameko he honya your mic is off ameko he honya ra ko na MDC dunya gbolo ha o fe tato fe pere nto ya nye Bright Delale Kugbajo le amuganu to melefie alebe la amuganu to melefie kala hotiti na koda no to malo ho central constituency a o fa gbanleji klan fe pere nto nko ke otonya afeto Samuel Atachi anku eyawe no gbonye la fie me egbe kenye ntonko ke metonya tonam hini sefaji mi akwe akwa fie ne gbeda se o ya over amedebe taflache MPP de wodanu tai o da ko na odoa Helen Cho Jelukofe ya koke kokove suso le fie zangake de yi be chitre da maunta makle nenye benye pli David Jo ke mi vata pope kwa mi aga atoma ma cho le jijo aghe la mese meyan akwa venemi mi atrova fie I see the camel wavewo, I see the camel tojo pote, milen novisi, egbe enye tonye, encho anye towo, tona, mebe, sego ibo me akacha ila dogocho. There is always a role for everyone. So when you need a friend, when you had an in tears, I'll wipe them tears away. I'll be here to comfort you. The water now is on as on in the banyo beneka. The water now is on me let no me see. The water now is on as on in the banyo beneka. The water now is on me let no me see. Atiko glonji ye wonona aficho na jojoto la hoho me pwade chiote yata midasile treunti midasile vuwa wunti unya wakata makomite mpeade keote petit à petit pas à pas n'oublions pas tout en bien des kawawa quotidiennes severe pire papire bi papape sevire. So when you need a friend, when you had an tears and you cry, I'll wipe them tears away. I'll be here
comfort you. The water na hafizona, azoni jimyele, ela banyo bedeka. The water na hafizona, mile no bisi. One before two. The water na hafizona, azoni jimyele, ela banyo bedeka. The water na hafizona, mile no bisi. mi da pe na mi de mi afa de ka o ta ke ga me ade be mi ahela me se me no nyao ave na mi aso ke me da pe na etona mplefe am pepe o de ale yo he nya jojo gba na me jojuro wona o ve na mi ata ke abele ke mi wona ne nye yo nya chole jikwa la me se no nyao ya mi he na ve na mi le egba to me to tro videva ike awe be ho me pepe efe de afia me wa fonu akude dodo alo azandudu ade ike ele tomalo le jinoge echoa wa fonu akude ihan le fefere mi apela me so no nya ota koi atami hwede la me se no nya yi oji nde se ande mi nya wona le yi aji kwa mi apela me se me no nya ota koi mi wonedo ke mazore ji pata ado wezo na nyefe ame pepe ya okebe mia adezo a wonu iketa mile afiado keme ho afeto Godwin Keteku administrator na St Francis Clinic Saviefe Agokpo yele afeto ekele mi afa magbo blue black yele me ke avec afeto iketere unye la fia enye afeto Emmanuel Hansen tode menye director na whole diocesan health service your way lenye bola pe afeto Godwin play afeto Emmanuel wa funu akude World Day of the Sick nuka onye awona wa be nuka anye World Day of the Sick yata ko le fia ro ke mia zoreji poto ahonu chuchu acho wegbota maje gomecho afeto Godwin ji ike afunu vie akude health diocesan service okay makwena afeto Emmanuel yenye doctor tami akwena afeto Emmanuel say enu chocho majugo and mi chocho ku ede am before a brief introduction akude whole diocesan service yo akpe sister whole diocesan health service nye dono kodio yokatan hele ho episcopo no feate minye do yo fe wa maton de kale liati over St George's Clinic de kale Xavier Fabeleke US Dongo St Francis Clinic soko de Mata Ecclesia Clinic if also hospital so Mata Ecclesia Hospital the Margaret Marquardt Catholic Hospital Pando pele Amfuega Catholic Hospital yo wenye koji si ole ho episcope no fete mi afa dowo de mi wo do beleke jidudu koji ha wana do wo do kene ake ha pe do nya be yo evangelism le fu beme dono oji popo alo dono koji dodo apo ama oji a enye ha fe dodo papade se ke mi webe mi kopo Yesu fe doyo se ke ho wona me tama Yesu ke no angbaji a continuation of Christ healing ministry no matter dono koji ule alebe mi wonye be mi potefe yo he jidudu method koji de alebe tefe mawo catholic to do college ode be na nye be jidudu matin alo metin do aside tefe mawo bo wa catholic ha awe no matter mi le doya wo le dono gbopo efe pore ko diocesan health service enye ha bobo
ike le tunalo pena de jidudu alo dom jidudu be yo akpogbo be yo to doyo fo de afike mello tututu akpe kemi ayi ji afonu akude dodo ike mi detome enye fe si afefe dodo onye mi wona ike nye World Day of the Sick mia nuka tututu onye taroji nuka tai alo nuka pele nuka o mi kpo hafi de wona ya tome World Day of the Sick enye dodo sike amekoko John Paul Evelia do dan le leti Evelia pun keke wuda kie va pe à la fin de Kabla Asieke for that is 11th February 1993 ya odo azanya dan be yako adwalo alo adape na ameyo po donoji no be donoji po la amenya meyo le donoji po le koji ko ameyo la feme le donoji po la feme la me do o ko donoji po wo fe abe do volunteering c'est que o pona donoji ne nyebe pometo onye la me pometo onye onyame ya je doko ya po ji poop edo azanya dan be nkeke ya ko adape na donoji po la alebe mi do azanya odu le 1993 le Our Lady of Luz feast day keke ihe mi do halado ko do Our Lady of Luz fazan ya uko azanya dadi ben no dudu ta federation de ma 27 years now be vadrenye ya federation me du ne alebe federation de fimi world will pope nto etiane alebe in the world that this year la mire do le Calcutta in India fuma ya world youth day hikeme godokata dule alebe ese onye be Ghana la diocese de sian de adui